Asha Workers Union Mentagasi Khat Handai Tarik Benai Riu Hajar Apoi Nila ai kecing pentip syaka sarkar jela naduk mentagasi bagi Asha jong kami kerja state ke badan pok kesatri jong kami kerja Asha Workers Union lani mau kumbagi jukot lengkot kila sangat no ya kecing terikam kejongki nila pun benar ya kini ke strike kejongi naduk mentagasi hadian mengila apa ya kibun teli kima merendam kibiade syau health minister kumjuru syau chief minister ngilayo kecing kendu obat health minister jongi banyak keran halor kecing kabaki Asha kidon tihan reina kaliang jong sarkar kasngap menti bet kaklem ai kanu kejubab hak kabiade bet kecing kabangi ngilapan pau syuki te kami merendam kabak haddu kabangi pha syau health minister bat kecing kendu kabak haddu bat I kadai kabangi layo hiru banai syau meeting hapo ko office jong I syapok sekretariat kadai men arfulai tarik April jong uni usnem ubah mentah hajar arhuai tihan rei ngiklem yu I ke pat kadak kasien kabana kaliang jong I isim khia halor kijing ki bana kaliang ke jong I penbau ti bat kumjuru na kaliang jong I kumban syupin kenbau kendian ngila ai por ya ke sarkar shita yau makin siulut no ya baru khat kidius ki basa ki jong I kumban ngila aju penmenah ki news ki balada kadius jong I kabadai ke ABS MMBS kabasa teng nadu usnem hajar khaar tinggal dawa na sarkar baka ong banong baka sarkar kan siu develop no ya baru khat kini kidius ki jong I ti bat kumjuru midawar ya sarkar baka di ban siulam yang iken kumba kasiu ya ki kumba kasiu ki wei Asha ki state mo nama kendiat kumban syia tu ya kata every year na kaliang juki Asha ngidon ke conference meeting kabangilong shislam mo kum syadali sepo bisa kapatam ki jela tingira ya ka report ke bakalang ken juki Asha ke badan ki state ki wanra kastit ke jongki ke siwi ki Asha prahajar sipa wajar khaar hajar ter kunta ndai ke ke basmusi bar ke basmule ran kalong banati Asha jong ke jela me khalaya jongi ni khlami ok ban pau ki state ba kastit ke jongi ru kale alang yangi kumba ki state ki le ki Asha tekat hadu menta ke ke ba me ke state ke jongi ke sarkar jela kale ki Asha jongi ki badan po me kale state na kaliang jo ka central government kala penbenaya ka anana riom ka bahkan siu hajar tengkashi benaya ki Asha kan rai hapo mega state ke jongi ka kala insentif no kane kad hadu menta empat don kinu ki Asha ki bayo ya ka hajar tengkashi benaya di habani lab ikine ki na kaliang ke jongi kum kinu yalam jong union ni bansi bagilek pen semua sya sarkar gilek kerpat sya sarkar ban pen semua haki halor kijing ki bangi ni don bangi ni kuat banyo ai kecing siu kumba ki Asha ru kiyo kendiat ni keren ini pai hak bayade badu covid ru hak bayade badu covid ya ki Asha ki penbang bakin siu si hajar tengkashi benai bakin trayu covid kata ni trayu covid nadu lasia kapisa kidang siu ni menta usnem hau benai march tie kat bakung kecing yu nadu basdang jong covid ka state government ke jongi ka thungkang da kispa angut ki brio ki covid staff ki bantrai na kabanta jong covid ka starting salary jongki kandai khapra hajar bat arkhau hajar kat baya ki Asha ki pendurut ya kakam jong covid khapalat bani ki staff covid balik kena ban siwi ki Asha sal hajar ru hajar lani khapra hajar arkhau hajar kumba ka siulang iki bai kani kadai kijing ya ban persya jong sarkar jela hakabede bat ki Asha ki jongi hadin bangila pha kum tu ya kijing ngila pha ya kijing tep syaki lengba ki news ka bangila penmi lembaga news ka bagi lak penmi men ka kharoi tarik jong mentau benai bagi ong bang ni ap ya kejubak jong ka sarkar hapok khat tarik balada kam juab ye ni hapok khat tarik kebut nimban se ni haban ya be mat mo temenin kala de ka khat tarik en reina kaliang jong sarkar kam don kono kejubak pakan ai ni ti bat khniat ru ko ban penpau hung ni kat no kono ka basulu ngo ban yu ka ba kabasolo kan habangi yu I ka news ka bana kaliang jong health minister Ukraine men khat new tarik jong mentau benai ki Asha baru khat kisah ha ko umdum namar na kaliang jong health minister uang bangala de pelat ya ka pisa jong ki Asha ka badai si hajar tungka tingi ko akin ba health minister jong in pensai namar hang tu iklam pensai bat ni iklam ti biru kan ke si hajar tungka kan dai na ka banta ka bat ki Asha jong ka megalia siri baru khat ki wi ki don Nriu hajar arspa sampu prangun. Te kani kasi hajar tengka kandai kebangin hak banyasam hak pedengki. Nriu hajar arspa sampu prangun ki Asha ni kandai keba
Syih jatuh kana ke bentai iwi Asya ne. Bakat no total amount yang kata kepisah ke bai pelat. Menu kat no kata ke bai pelat dia kata kepisah. Kat no tungka i Asya ide ban marwai ide ban yo ya kata kepisah. Bat kata kepisah ke dina ke bentai ke i. Tinggi baru khot kum kino yalam jong kamu idon hapadeng ko undung ni selong no habangi i ikut kubor. Haki kubor ke bamai ila kerani ong ala de pelat ya kene ke syih jam. Pena kalian ke jong ini ko ahiru ba na kalian jong isomo. Ayat minister insobaban pensai kendiat halor ke banyak day bat ketika bisa. Dia kendiat susu kum manusia keren ha keba halor ketika site ke banyak yesim menen ni lah don ke special meeting hijau ki Asya jong ke setiap barok ke kawi ki bedon rapok ke syatri jong ke mau ngisngau bangin nom la syuhi bangin nang tray ka kam namar sisen bangin yedang day ki brio ngidon kam ban bam ladak lem ka bam nom la hiru bangin tray ka kam. Dan mereka ke pelong ki Asya mentaya ki Asya la pelong ki bekin sutrai ya kakam klem don manu berkat nak bentar ke bam kejoki. Hoot ni i hapok kan during this covid time ki bana ki department ki ai silang bat ke department ni la ban len ya kata. Ni ai kublai hiru ni phai ke jing kublai sa ki policy department ni phai ke jing kublai sa ki block department ni phai ke jing kublai sa ki social welfare department. Nomor play lingba ke jing terilang jong ki bat ke health department kala bansif ya ka life jong nu re jong nu mereka ke bangi solusi kalong bakat hadu menta ka klip mat mdan manu bakwa bansif ya ka life ke jong ki Asya namare ki Asya la syufa trai covid la syufa kru dia covid ki ong bikin siu si hajatun ka ki Asya menta kin trai si hajatun ka kapisa kin hak ban up hadu next year hatu ki Asya jong ki la ban trai klam ka bam lada idon ino Asya itu ni ibayo positif. Mdan mana basi mi kecing klik nak bantai ki Asya ki jongi. Kalau ka ke ban sosi. Mereka bat kumjuru nak kalian jonga hi marwai ngam semula te ban priang barok ki ong ki Asya ki de ki frontline workers. Lada ki Asya ki de ki frontline workers. Ka government kala de ban trade ki Asya kum baka trade lang ki frontline workers. Ki frontline workers fi ai da kejing siu ko bahe. Fifa ya kakam. Nrei ki Asya klem kuno ke jing siu penang tang sia jatun ka kamu fifa ya kakam hatu film dan jing so pin ong ki Asya bikin dei ki frontline. Tena kalian jong ke media ya Asya workers union ni da ko wi jing mut. Ni la sim ya karai banado menta ka singin sangi asun ni ke jing trai kam jeng kat ba ka state government hi kampat aya kuno ke jubab halor kini ki mat jing dawa ki jongi. Ngadai rukum kono ngai bud jong kadika Meghalaya Asya workers union. Te kendiat ngakwa ban penkenal biang ha ya ka city le ni mamradam ka bagila da pas uhet kum bagila mention di presiden mentan ha ka arhula teri bna April ila pha bat ni mention iru ha ka tu ka city ha ka tu mamradam ba small bahasa pelat no yak pisa jong ka MMBS bat ke ABS ka badai ka bala sokut na do usnam arhajar khat kata lekan up to date iru kat nang ya kesni kan dei ha ka tu ka ngidang mention la da khat ada khat rahin rai mentali kelanang nang bon namar ya betul kepending nadu arja khat aru kimla ban siu tingila pha ham tu ha ka bai dei bakaturu isa hak iklam pat reply ru yani la in siu ni innam siu no ru nang ta shu te mdei tang kata ka bangila mention tu ki PPE ka bai dei bat ka bai dei klam covid ki sanitizer ki hand glove nang ta shu kini ki bentengan kam na ka benta banikun ya uni covid na benta ki Asya ki face shield baru hanya apa na i henrai ha ka bakadu ha ka bai de bakatu iklam reply ro yangi ngalo kata nyiladap om hiru ba semua bahasa bakin pelai kini ban ano kiba hidung kan jengnan kan ki Asya hadin kata ha ka sautrik ipha biang sya city syek director Dr. Amanwar men sautrik mentau benang jun ba semua bahasa bakin pelai yang bisa nang tak keju hi ke jingkha jangi sya kata sya ka health department ru te ngiyo ka return city ha ka khat sautrik na health department na podi HS ti ngan cuman jan kendiat ki points ki ba na katika city bengla da pha na kidan ki jaka komisa sport southwest kidan ki jaka ki ba ka saukut kim telat ki om bakadan ke technical problems technical issue te hakitu kim la ban sim ding ba ka PFMS to ya katungi pediang to le sen re la kata ki la persha akla om persha ne dengan sebab check nang ta shushu ha ka baya dei bat kani ke MMBS ba ABS na ka health department hi ka grand shine ba ya kani nadu 2000 hadu ar hajar khat prahi nadu 2012
kila ada pak ya ka sanction ba ya kila ada pak sya kan ya kan ni period zai ada kat pra du arja kat pra umat kila ada pak sya ka state government kat ba kio reply ni bakal ka health department hi kala bapai bagi ada submit sya Minister Government of Meghalaya fund sanction are awaited kamut kidang are awaited from the Meghalaya from the government of Meghalaya kabamut bang nang ning syai ba ka state Meghalaya hi ka batsa ya ka pisa jong ki asha MMBS ba ABS balai ba ka batsa ka ni pisa ki asha kira dei ba nadu ada kidan ki ba yak no kidan ki bala apang ki yak no ru kidan ka jing teman ki yak no balai manusia nu pilihan balai ki sa ko dukatan bang isu thu ba government ni kam khen snap ki asha ba balai ngin nang sir na ki pisa nang ta shu umdai tang kata ke ABS ba MMBS ka dei ki mentak ba khrau bha ini bi ju ai incentive na ka central kio ban pendam kami ijing dan kam baman kasni kendia kensai bai ba mai di kendia ndia sai henrai ka ba khado nang teng ki asha plu yeng teng asha ratno ka leer ha kipor por ki ba dan ki kita jingja ta kamariang da itu ibai MMBS ABS kio ban repair yeng kendia kensai ibai yo teng idan ba teng kala alam ke pesada ki sanphojan rifojan da kitu kiyo an repair yang da kitu kiyo juman tai ka bakhan pon risho ndai balai ka government ka baksa balai ka government of Meghalaya ka baksa ek pisa nang to shu ngako ambo jekli ka na ka banta ka pandemic angan ya ka point sangni na ka banta ka pandemic COVID-19 pada ngila depan but nadu last year kelas dang nadu arjara phau kelas dang ka kelam covid ka PPE kimai Nalakata ngila request bagi na ano tang alis tang gitu jaka bakam bon plat bayo positive alis ki asha kin khamlong secure rade namar ko mala mention ni president nanta da ki asha ki positive undan mapai manubon samaraki bak anong fin na do bagi sedang ye kali covid ki incentive bagi diban yo man ko bana ki berit ki do no namar bagi berit kin misha sho ban le gitu ki activities ki daily activities bagi asha ki diban le kim asho namar bale bak do klali aten ni patient covid Kinon aten si klung tengah long hi. Tikina mi osho ban men visit home visit nak tang tang kani kasam jing ha. Ki asha kin ha up the take tang itu isya jam baka government ka penmang isi hajar ide tang ibai segera jadi minister ru kan dan tak sismiru. Nak kata kadawa em kijing sisa government ka bala sungthu bagi khon ki dan kam. Kum uppa jong yang kesam ude ban tip ki jong kam jadi khon. Mda ong ra habak ngin hab dapan. Ladi ki than ja habak hadu tip kamran kumi pam tip kamran pendiang ki khon. Kani kadi ke government ke bangim la ojot ho ba ka jing sisa government kadi benar ka responsibility nam taki khon kiti kumna bakan pelat iksab kumna bana phatur yaki ha ba khadu pisat man nam ka shushu ki ai mention kan dia ki ai last year ya ka face ya ka gloves alani ya ka mask ki ai tang arjo tang arteli are ka hadu ka snam yo se arteli khatin apra jam nala ka pisap kim ai kin ha beina apra jam banthit ki mask banthit ki hands la banthit ki sanitizer ke government ini ke hukum kani bangim la ban mundur syukum ki berit bariatang bangini ki kenthai ki munyan kata ka bangim la ban nek jinglang beri man beru kata ka dei ke ba ngingin haban sakri ki asa kin haban sakri kham ha shu ya kasnang ka thau ya no ki sakri ya ki bahiyang basan ji minister ji bahiyang basan ji officer ji bahiyang basan ji long he long han ki mundur tang bangim long he long han kim dan shi bahiyang basan ki ba ki berit ke baria ki asa ki dei door to door ki dei front line workers bahabrong man ka way pa ka way ka ye ya balik lorni ke jingpang ke stom ke long kumno kin ha balik ye tak benia but sa khadu khadwangan ong itingan penjrong ke jingkran kan penjrong ke jingkran hang ni ba ke jingkar pat na kaliang jongi kum kami hang ya sha o ka sinian hi ngin supin kan mau ya ke last hunger strike ke bangi ngidan dengia kendo jinge hau ar jahat kha ngia kendo jinge kalau bangi strike ban sange trekam kum bangi declare entan bagi doctors ki nurse ki dan ki bakham long root ki asha ki berngam lai bana di tham sange di tham trekam yin weng no kani ka de jingkar pa sa shi sien bana kaliang jong Meghalaya asha occasion hi basmo bha ki doctors ki nurse ki ram rasnam ki BPO ki BDO ki officers ki no kim dai ban penting ko tempa ne ki asha ha ba khadu ni tempa na ka pisa na ka pla jong ki officer ni tempa na ka pisa na ka pla jong ki doctors jo ki am o man ki jaka handai makir dan ki shakri jong sarkar ni pa na ka sarkar ba kali ka kemi ni ukpa jong ki exam jong ka state hi bro ko wai tini ker pa ka jingkar sha na ka health department ni ker pa ka jingkar sha na ki health workers ki ba dri ilam ki jingkhia jong ki asha baro shikata kata ka de ke jingkar pa ka jong ka Meghalaya o asha workers yunan hi bakin nam de ban penting ko tempan henrai pan ka jingkar sha bakin ni ilam ka jingkhia
ai lam ka khubor ka bahatam ai lam ka ti ka jat eki ba kumno bakin im kinyo lam ka bentaban impat ande makin soput sa haju